Damaş ayılındayız dostlar. Ulaş ağanın babası. Tügel ekan deyindeyiz. Tügel eka, jaşı kança dediniz attın? Yaşı, жаңасы. Жаңасы. Onu üstün kaldısı niye mi çıkardı? Жаңасы aydı. Жаңасы болса ошондо жашка эсептегенде 4 жаш, а? Жакшы. Улака эми үйрөтүлүп атат жаңы. Жақсы, барышы әрекеті Тügel ека, номерди айтыңчы. 701 менен 37 78 37. Тügel ека номерди айтты. Аттын бою 1.60 Туголу баары таза экен. Өтө жакшы экен. Толук видео Жантөбө 93 YouTube каналына чыкты. Акчасын 250 000 деген. Лестер